Ka jingyap junoi lamba kledo jong ke Iran wa Ayatollah Ali Khamenei ha ki jing hartma ju ke US pat ke Israel kala penmi ya ke kran ka bajur ha ka san perthei handia ha ka bakiliang persya kladawa ya ke jing penmana bapura na ke sorkar ka sorkar ju mentirang badu kari Narendra Modi kala penne ya ke jing sabjar halor kate ke jing ja na ka bentaban telakam pat pan pendunai ke jekan at ha pedeng ke jing jur jong ke jekan at ha ka than kane ke jing long ka pen ya ke jing kentho je ki bopon ki borba jong ka perthei lai thu ki telong khubor kan dia kayang nakam ta ka syongsuk syongsan uloong habakren ha ka chigalang bat no tho khubor bay trelang bat umak skarni tirang badu jong ka Canada kan dia ka jukhot ya ka chekran bat ka jing slok banwat ya kalat banweng no ya kum kini ka ka chia uloong da ka bapen pau ka nong rem blaslam jong ka New Delhi halor ka jing penbet ya chekan at da ka basuk kajing war penia haka perthei ya kajing kala kapan pau korkom ka basai bha omdon karis ni sharpai ba ka bapen mi kajing solam u presiden jong US Donald Trump la khot u Khamenei kum we ne ki briu ki basniu tam ha ki story jong ka perthei u menteri yang badu jong ke Israel u Benjamin Netanyahu wala penmana hadu saupo nyosin ka sorkar kala perta kajing yap ke Israel ka hok lalong ka bala pendap u Javier Milei na Argentina ula ai kerteng ya we ni ki briu ki basniu tam ha ka perthei ka kau jong sorkar Ukraine kala tho omdon ka ka bala penram me kajing yap ju kum lo sinsa don bor Menteri kami dari jong ke UK John Healey uloong batang khniat ki ban sosi yonong elam jong ke jisar ka basniu Anthony Albanese na Australia ula kedawi ki namding ballistic misal jong ke Iran bat ke jingkersan jong ki prosi kat ba kanong aikten jong sorkar France ka ong bagi la ban snguhun tang ke jingklat no jong Max Karni na Canada ula khot ya ke Iran kum ka tenrai ba kongsan jong ke jingbom singan ha ka than Middle East ki jelakov ki parlok bakongsan jong ke India ki ba pediang subhaya palat nyo milon ngot ki nongwei ne India ki lalong ki ba persya ne ki ba ngapjar ka Saudi Arabia kala chu ngapjar kat ba ka Gulf Cooperation Council kala penlong ki singalang kerki persya ki jing hertma jo ke Iran ka UAE hapo ki jing sya thombor haki misal nadu snem arjar khat khandai ka Iran kala khang ya ka jing trekam jongka hateran bat kala weng no yonomi khmat jongka ka Japan bat ka Germany kala penpau ki Sokia halor ka jing songsngan hendai kem syam lapan me kano kono ka jing penmana halor ka te jing ja basuse ka kerdan jong ke India ka dei bat kini ki jing kentho ki bla penlong da ka jing mentoy jong kari ka tanat kambari kala kentu ban telakam ban ekran bat penram jur ya ki jing thombor jong ke Iran ya ki parlok jong ka UAE kat ba kadang long ka chairman jong ka kanhun menteri sorkar halor ka jing yata kane kawan kum ka banta jong kinong Iran ki balar khe ha ki surok Tehran Karaj Isfahan bat Shiraz kajing penlong joginong persya ya kajing sabjar jong ke India kum kejat penriu kamdon jing sawa wada pedeng kejat penriu ki babon ki muslim kat kum ki telong khubor jong sorkar ka record jong Khamenei bat ke India kalong ke bajenjar nadu snam arjar khat nyau hadu snam arjar apsau ula tu klar sausen ki kampu ying ka bala penlong ya ke MEA ban khot hajir ki nomi khmat jong ke Iran man kasen Haus nam arajar khat nyau ula penia so iki muslim na ka banta kinong Kashmir ki bla sya penstom ben da ka ba pensawai ke Pakistan haden kecing pendam no ya ka kendon lai spa nyu pau haus nam arajar khat khandai ula dawai ke polisi ke bahok ha ka por jong kecing kulmar ha Delhi haus nam arajar arpau ula tho ka Twitter jong u syapang kecing penyap iki muslim da ki Hindu basyarkai da ka ba penon kam ya ke Indian muslim danjar bat ino ikinong sya penyap Hindu bat pen idur kecing itu khana jong ke Pakistan kayeng dorbar thawan jong ke Iran kala therting ya ke Citizenship Amendment Acts bakalong persya iki muslim haus September ju snam arja Arab Sau ula penyaringkat ya ke India bat ka kasa bat ka Myanmar ka Twitter syaki arpo milyon ngot ki followers bala khen bala pentip bakla da ka MEA kita long khubor sorkar ki kedau baka UPA belalam da ke kongres kelajit persya ya ke Iran laisen haka IAEA jo snam arjar san arjar henriu bat arjar kendai haka jekran jong ke US halor ke jete kular nuklear wada pedang kejeng perngam ka Tehran halor ke jete kular ka basila klur tingka kirai belala po om syam la kongu la pha syaka UNSC la penrem ke jeng penuspa haka we ke jekari hakum Stefan Redemikar jong ke US
ula kam bala penbor ke NDA ro kelakan taj haus nem arajar arpuar. Hau benai John Yusnem arajar arpusan kajing penmana jong ke seng trelang jong ke Shanghai hadin kajing syak tombor jong ke Israel. Ken dia kelakan taj ya kajing kentok persya Israel dah ke bapen mi ialah ke jong kajing khot ban penjam mi kajing kajing mi no jong ke US hadin usnem arajar kat pra. Ken dia kala pendunai kajing wan raum peniang na Iran na kasipau hadu kat arpersen syak ke bajan siro namar ka anyele persya ikinusun jong ke Amerika lingba kajing penjarian. Kajing siu kajing penkala syakiri Saudi Arabia, UAE, bat Rusia. Hakawe pat kaliang kajing persya joki Israel kala pen inuksai kajing yateli. Ubanikan suya ro ya ka IDF da ka ba ai kajing pensyai halor kajing yada. Gilong kawe kajat penriu kabadon kawe kajing slotenat bat kawe kajing slotu jengmut. Ukadi esan kot ula khot yaka malas lembha bla penyap ya surgery ka Knesset beatrilang kala penskam ya hok pan pendo ya kajing ma. Ulapitkan sula kersan ya kajing yada jong ke Israel. Kajing sengap jar bala penbait bha jong ke India. Kaya dai kajing adai pat ke perlok jong ke kof. Ki basyak tombor ke ino ngelam uba persya ki kam jong ka. Pat kabut ya kenuksa jong kajing sesyar pait pa haka perthai. Kajing dawa jong kaliang persya ki ino ke histori. Pat kajing long jingman ka babu jingmai kajing keren ka ba klem don kam.